What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore. Remember once more. Kaleniam Durga Puja yang bangai niam Hindu depan manka hakalan geri ke pertai. Wakam cu leh Durga Mandir wa em hanart yang West Giant Hills ko tip kam gama Jayanti Temple. Kani ke mandir man ga warim tam hame khlia yak wada chna hagi spas nem na chwa na dogi pors em ke hima Jayantia. Kat kami ngai Hindu kani ke mandir man ga gawi nak san pawitli ki Shakta Pitha namo ki thau kan tang hakalan geri India wa kiri we janwaka. Hakani ke mandir ya Durga Puja em lek kamale chawitawan. Hai wada pemwandur ya belai ke pecor wada pensami ka daga seri. Dong Oni Deshmukh manu pandit kani gatau. Kiwa ngai niam Hindu na kalan gajala dawan zaki wa dawan manegi hakani mandir hai pod Durga Puja. Hawai klamo wa het chnong nart yang usi miria dong wa ikam ram ka chnong ta open dikna wa emi chongsuk wa ikam niam dapat daudoloi ke ilaka. Nailiang Profesor Dr. Vijay Kumar Dwivedi, Director in Charge Neya College Shillong, uwan saki yang ni gele niam dong wa em chibu ni kala kani mandir nagisne modalai wa iro yu sarkar wa wan ra ke kampan roy haka na do kitha chong wa kitha panyen keri. Puja Coordinator ke Central Puja Committee Udipak Singaroy dong wa kani mandir man gau kentang bha hewa man go kawi nek san pawitli ki Shakta Pitha wa irkom le niam haini mani wa pher bha. Hakani ke sengi hapo ke mandir rezeki yagi man power wai we chok sing wa cheng katwa ki wa ngai niam dawan e persat ki wa de yeng ki pawngot wa yang ke paliyong ki opsi apo yong mo blai udoloi ki ilaka nart yang usolong lamare do ong wai kam yong o to opin tingna wa lai bet ke niam wa opai yai wan e yagi bilang wa grapati hakani ke sengi ya ipengam ka blai daw le step ka artrek Kenile niam Durga Puja yang ihan arti yang malam sunem jo man gah ni mo. I jo inge ile dam ginim chnong hakani mandir. Sinch nem. Swapo gi blama dam ni bla dam ni gisnem. Yang ai niam ni. I man ini gani mandir I untuk adam chawi. Ibi poro ka thale celebrate puja gi mo. Yang Durga Puja. Hini tem em nong te hini Durga Puja hi tamot hini ile ide ginim telre. Pure Hindu ni. Dok menchua, dok nodem. Ia menchua, dok menchua ile kini bagi niam bodi dok katela. Chawi upi kini niam rai murti ma orang kita giblai dor blai bikin dau di no pecena ma. Dang ini arti yang kai dor blai murcina dor pecor. Ta peninggal sari penting itu ale dor blai pecena sa. Tuan gini sedang isos ni puja. Sni sedang isni cina blai. Wars nang is ni aja blai. Polis ni pemblang osos ni lai hap blai lai no aja kita ni cina blai lai step dang lai tu jana nanti kani ka mandir yang ijo ngai gi ong isan hui thau em go hapo ong ai poro kani India pertama ja ong isok tipit gini hap ga pat yang ga blai Durga ni I am Deepak Singorai. I am the Zonal Coordinator for this Central Puja Committee. I am here on behalf of the Central Puja Committee Shillong. I come here and actually this Northiang Durga Puja has been significant for the Central Puja Committee. The thing is that this one is one of the Shakti Pit because there are 51 Shakti Pits in India and here the Shakti Pit, the Ma
this Thai portion was coming here. That's why this is the very significant. First in this puja, like previous year, last year also I visited, but I have seen the gathering also quite less. But this year I have seen that people also are coming also very huge numbers, and this is the first time I can see that there is a long queue. People are waiting for the darshan, which is I didn't see for last few years. This is also one thing because people started knowing the place that there is a Shakti Pit is there. Like previously in Northeast there are 3 Shakti Pits are there. One is Kamakha in Guwahati, one is in Matabari in Udaipur, it is in Tripura, and this is one is the Jaintia Hills, West Jaintia Hills. Then previously people are coming very less comparing to this is the king started from this king of Jaintiapur, which is in Jaintiapur now present in the Sylhet district of Bangladesh. And now they were here, it is coming that time king of Jaintia used to come, first they used to come via this Muktapur road to Shandai. From Shandai they were coming to this Nartiang place. From there it was this Shakti Pit started developing, and last time I think Union Minister has given quite good amount, and that one they have done. That's why this temple also is, and no doubt more developments are there needed for this one, for the Jatri Niwas also yet to be inaugurated, and other thing we are looking into it if we can help or any way. Tak beli cibun ngai bertuyo Chalbestan Maria naman kamu wahai cenong agni ke cenong la kamu kende benaya tu ya wahai to agni ka kampuja ini kali cenong kamu ong agni kampuja bonsen wada pelai da udaloi dal ne ginong kerekam yang udaloi ya ini kali yang cenong wahai to waga kam lon ada lane wahai to kam chongsuk changsan i kamu wada jupun kre ina man gasnem kamu wada jupun kre ni kipor man gasnem man kamu wada lei I kete nagaling cenong da cimki aga handai hawi to waga kam ni man nagaling gadoloi kam jo ginong kre gi basan gilando gi pator woro ai daya kre gi naga linganyam. Myself Dr. Vijay Kumar, Director in charge NIH शिलोंग मेघालय। और जहाँ तक आप बात करते हैं जयंतिया देवी माता की, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, नॉलेज है, ये पुराणों में भी वर्णन आया है, कुछ से सुना मैंने कि पुराणों में वर्णन है, और ये हजारों वर्षों पहले से माता जी का यहाँ पर मंदिर है। और ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि ये सिद्ध पीठों में भी एक पीठ है, और यहाँ पर जिनकी जो श्रद्धा होती है आते हैं, अपने कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, कुछ ही भक्त से दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम और सारे शक्तिपीठ हैं और जगह पे, उसी तरीके से इसकी मान्यता है। और पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, जानकारी मिल रही, उत्साहित हो रहे हैं। अभी कुछ वर्षों में मैं तो करीब 5-6 साल से हर साल यहाँ आता हूँ और देख रहा हूँ काफ़ी कुछ यहाँ परिवर्तन यहाँ की गवर्नमेंट ने, मेघालय गवर्नमेंट निश्चित रूप से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ का। और देख रहे हैं इधर गेस्ट हाउस वगैरह में काफ़ी रिनोवेट हुआ है, बना हुआ, रोड भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो निश्चित रूप से कि मेघालय गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के लिए और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। रोड भी बन रहे हैं और पानी की भी अच्छी व्यवस्था हो गई है, रहने के लिए भी अच्छा हो गया है। और ये पार्किंग वगैरह देख रहे हैं जो पहले नहीं था, अभी देख रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो हम सभी की पुरानी परंपरागत चली आ रही है, वह जो श्रद्धा है लोगों में, आस्था है, उसको यहाँ की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे, ध्यान दे रहे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी मान्यता है श्रद्धा है देवी जी में, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग मनोइच्छा पूरी करने के लिए, कुछ यही श्रद्धा के लिए, कुछ समाज के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, यही माता जी से प्रार्थना रहती है। धन्यवाद। Ini
ya selong pam ya buat ni kata dengan aduk ni sim pam le mana jet mana pai ni loi mana pai riêng sim cái cái gì sinh hấp bọ dùng người ta để mà chọn người ta sinh thêm tôi loi pai dùng riêng cho ấy dùng loi người ta làm được hả pai cho người ta được không còn hệ sinh đây là người ta chút chút xong có được không có được right có được một lúc ta có được nát mà là ấy cái đó là dùng làm xem lại không được lúc đi vào xanh của hệ Solo betor untuk online sila man kira lang jeruk yang pada lang ini berkam dua jemaah kalau lang yang lang yung Islam sa ada dengan ni hukum nak penting awak ya aku long suami semua ya aku wanita ibu tu kata kalau besar ya ni yung penek untuk penting penek jadi kasih ini kan penting apa Islam yung saya boleh lẽ rim đụng thoáng như là thuộc là nạp tiếng basket man gitu tar man gitu di sebelang di rapati wapang biang goloi aduk mengikat mengikat di sulai gitu di gelai ada biang goloi bukan uyuh di kan kok an mandir uyuh ben lẽ juga man lagi kita yo wak demi kebah foto yam sukan sanya ro sukan kita ya meluk kita kan man kita mit ko ha man ko lai baik lai ti kom ini bawa man ko ông senang ke tau dengan ia lang ni pendap lang ni ya pai lang ulang ni kalau jok le ai mang sana kadang open ni kanem ayer pemper ada jeng le penting dia man le ada kan ni berkuam pada ya itu le sesin di rumah ni kan dia kata ya buat dia pendosa yo man ni suk pasai apa kata berkuam lai baik lang ti mau em kata ni ko ni dia mit ko em jadi ini gimana ini kalau kita hijau istirahat itu cocok ini pai aku itu keluar itu ini cocok bom pendiam itu kita bom fiksi pendiam keluar itu itu akhirnya pucat kau pai keluar pendiam itu tok itu kamu kalau lagi baik lagi ti yang lagi sak saatnya kalau lagi baik lagi ti mungkin kalau penyakit yang orang ini boleh pisang juga terus padaวันkali itu dia lagi orang hanai itu orang em chặt perang lo harus ada terle di champion boleh jibon kalau man ini morkom kalau man go Islam kalau ne usah aja tang dapat tadi aduk kena ke belum rambut dengan jenim perempuan mau ko mending ya Allah itu saya nang Allah itu hai khi hai kan hai tu berarti di kami itu di kami orang bau Allah itu kita boleh